Murigera tutigarita se kaunti ya Nyamira abaraikuru se kaunti ya Kisii bakoragwa no mujumbe we bunge ya Kitutu Chache South Muske Anthony Kibagendi niko bono basabira bamenyi be kaunti ya Nyamira haneneke gimakuru ase chiwodi chiri chibwate obachoria boke ewodi ya Kerenyo eri ya Nyamaiya hamwe eri ya Nyansiongo banyare ko babakwenekia gochora abarai hao bare asense moyo kumusira Dr. Fred Matiang'i aseganga yayo koriga obarai bwensa ase chikura chinene chiri bosi umwaka bwe chiri bubere 25 na ibere buna gutuma muri Kito Wycliffe Orenge ekero bachorio boke bwabererange ase chiwodi sato chi county ya Nyamira echichire Kerenyo Nyamaiya amwe na Nyansiongo bono niga baraikorwa Gusii bakoragwa no mujumbe bwense moye bunge ya Kitutu Chache South Muske Anthony Kibagendi mujumbe o Kitutu Masaba Muske Clive Ombanekisairo mulikio monene bwekia gia UPA rongo bagaka basokire ariko basaba manyi be chiwodi echiko bakira chikura abarai bali bakumwakire ko Muske Fred Matiang'i. The general wa chama cha UPA tarehe 27 Novemba tutakuwa na by election kule Nyamira na of course county zingine mingi, lakini kwa sasa tumeungana hapa kama viongozi kutoka sehemu hii hapa na mheshimiwa Kibagendi na mheshimiwa Engoko. Tunataka kuangalia kwamba tumeangalia opinion polls naonyesha ya kwamba hawa viongozi wetu ambao wako kwa mlango wa Fred Matiang'i ndio wanaongoza kaga twachakurwa 92 tutine namo abana aba balese ticket ya UPA ese birogo bya Nyamaiya na Kerenyo ekirogo kya Nyansiongo ntubwata abana babere balese byama biroso murengo Matiang'i byama bya Gusii PDP UPA bago kwana nabarari basorero asomoka mu imeyo mu cyobasongo nigabara yabo batebera bo bonene ekere byama birya bigosira Matiang'i bitanyora bobuyi ase chiwadi echo tamoye Ruto chikura chire Baringo nyangidio moya borchiko esengencho tategetia nyoro busoku sobo lakini ntumu Gusii twachakurwa 92 ya UDA tigege ndiri gichukura Rift Valley kiagara nani tunturaenda kubarwaniriria oro watafute kura Baringo na kule Eldoret tunawaombea mema kule, lakini iga vyama vyetu vya Kisii ndio ambavyo tutapatia kura nande tulikuwa na bwoba yani obwe MCA bokorigwa Nyansiongo na Kerenyo na Nyamaiya na buruta gutuma chindege chiko minyoka seite igura ko bayobwe MCA ngagotaka kwa Fred Matiang'i obosoku yani ekiruge gesini abagusi to ko ngano muntu Ruto epati ya Ruto yairire obosoku turanyore Gusii ndokweba niga babatebire buna abantu bechi wadi echo tibabasa ko ngaino ne chibesa elyo banyara ko babakona chikura chiabo ana abamintu mugonya kwa guchibesa morete asante sana chirete kabisa ikiagera ine bango yaito letera abantu abanyene besa banyakuri moko igwe sebese ywere ine bonus eri atigaritenke na ero bakonya koreta ngora moko igwe isichire capitation eri university na ero yaachire oyuakanero umwana we school igebe serike gocha tigabale to so bonge ero genda muoyi lakini ngakiechikura tafadhali tutenene na mati in Kerenyo and Nyansiongo we will show you with the monies that you have brought here. You brought Central Bank here to come and distribute money, but we are telling you abantu baito wanasema hivi watakula kwa Ruto kura ni kwa Matiang'i nonyana boni go Muske Anthony Kibagendi nyarakaba ko mwikiri murai bwensi ya Kenya Muske William Ruto atichinkwa na chiaye buna oyorengo gocha ko mogosa sobo chorio bonene bu mwaka bwe 2025 vire no Muske nya gusira Raila Amolo Odinga bweka kuwa Rais Ruto anasema kwamba mpinzani wake ambaye angeweza kushindana naye ingekuwa Raila Odinga pekee. Kwanza tungependa kumwambia William Ruto, kiongozi ambaye aliaga, kiongozi Raila Odinga alikuwa ni baba yetu, alikuwa ni baba wa taifa, hata yeye alikuwa na mheshimu. Kwa hivyo sisi tunasononeka sana wakati tunaona yeye anasherehekea kufa kwa People's President Raila Odinga. Hiyo ni kitu ambacho kinatuumiza sana rohoni. Bono amaisonsi ni galigeretio bachorio boke imeye county ya Nyamira riwacha kubekera chiriyo banyamasi egatio murai bwense ya Kenya Muske William Ruto amo na Fred Matiang'i bweliroba kinko reporteria Ensoko TV kurwagaiga asoboga takati mu Chibosongo county ya Kisii eretariane Wycliffe Orenge.